Said a winner when you have a mamma catching ye, chill be a dad of from okay in our swassi. Danny Daniel, and I said the enemy can. Mr. Wissaka was sent the ammonia so. A you will be Nima, will be chile. Mamma catcher from this one. What you shall go YouTube so a Facebook, over whom a friends catch the FM. Minia, and I'm a bank with ye. Na me best radio so. Ade a me best radio say. Se Ghana mpanimfo, Ghana ahemfo, Ghana ahemafo, Ghana ministers ye. Yesrem. Eniema a ekoso Ghana no. An start nra wo. Na ebe wie ne. Ene ne Kofi Kenyatta de ba wo no. Akwantu omu nsam no. Enye ne nyina ne yeka. Yes, I didn't in Amanyame. Yamini and Century. Ah, this I rather no as I read. Ah, say I rather but a person and Kawun Kadia and Kawbay. And we tin there. The Amen Weber can say, the Amen Weber can say, Miss Ramon. Monshan Yama, Kosuyan shot a month for Bena or Moody. Now, politicians in there are himful. And your more the Ghana no. Sabi. And you yanto na wahene ana wahema ana minister ana MP wa to bi. Mo ampanifo de bu bebe say. Sabodamfo fa wontoma na wokodi n'achi a. Sawo ne bodani ni nyina yepe. Ene se niema ekoso na nipa ehu na oka. Na akoye bibi te say ade na nipa na oka no mo pese onka bi no onja bi ho. Sabe esurofia betiti obi a wo mu. Enti de obi tie no obi nte saa. Na no so nkyere say no nti no e wo se obi aso timi ye de ope. Ena me no hia ya enkomo a me no webedi a me boboso yi. Ene sabre ye nyina me no miru ye ba ye dofo nkola a eyare a me de nkora yi efonyini kire ya ba ko biginti metiba mfa nkire nyame boa efie da menya nipa obekwa ko video akola na ne maame na yakata akola na ni no eye me ba Josephine akola make a cancer woni de nani no sabe abba fem kakra enti no a o dan no e be ko video no de aba Josephine maame number wo ha me wi a me de betu dwa me de Josephine maame number e betu dwa e wo dan mesremu wo de am mfra maame no maame na ankasa mpo de oni WhatsApp na momu akola no ne wo fa enam ne so a yenya ankrai no ono na akire se bibini a wo pese wo bo a wo beti ba bo asa abusua yi Josephine na me number na me de ba betu dwai eye akola wo dan 77 prebiasa akola na ni adidem no Josephine ma me number enye 0430483110 Josephine mame owodan mame ne number ni 0243048310 wodi afra mame no we mama ka akire ho na wonya number yi Josephine ohia enuro ohia niam bebre mama ye mo aye mame na ye mo aye bayi Ghana sikafo yi sabi nya ado bebre na mo bia nyuma de na Mr. Mewo evidence yi ensama ekoso Ghana edoso enti Ghana police for eduma pa ba ni sese 77 prebiasa mote Ghana moye ensa bebre na ekoso mo hwensama onabo Canada Japan sese police for owura pombo anu papa Canada Japan waka nsempa o sese tima kire nipa oku Ahmed Swali abodini nyina sako de to no so na ene ne mpadimfo kan ye se anu antena de etubo no wa wo de wa no kan se obi ba ba ma de dimfo nyina tere yemku no yeku na sa wo de ye be pedifu ye be pedigu ase afiri ho papa ye o kire o ye te ho hwe eno nai onu akure yi osore a adaga na nkola be di mpadimfo atem asama politicians mo di ni Ghana no enye me eni abrakwa kwa de ma wo ka ho brakwa ku me de me ni wo number na wo nua ba mama ka kire wa wo owura kwa de ma number bia my program am ye send ma no bra wo so pa frɛ me ensem bi wo ha ye frɛ wo radio station bi wo ha nka ensem bi akoka ni peace
mete ha sebe bra uni aketo anu mitimi nkasa ntia wo but ada no mo ye de amanfo bedi matem ebi de twene Jonas o ye no ni amo be ye no na sebe ama wo bi a sebe o ne de o wa kokoduro ne sa tumi ni no o kasa tia mo bra kwaku na wo ye fro ba bi ma tim ko kasa enye du nso na ye mfidie ne mo ye ho adwuma na wo covid na ba no nim de abrechire hafo de abrofo ka babo ya mo so na mo ye se Ghana abo bra sebe ye mu binum dane kura ka abrofo tuaye aban ni tuaye sama ye sika di ye ene ne me kasa na anu ya de ye kura akofe nkakra no ba sana ma ye sika e ma ye mesika na re tiri Ghana fo mpanimfo ya mutimu e kanse bi ti se de asede covid na ba ye no eno na akofa wi ase ha nyina ba America ho ya twene Jonas iti nyina se ba e cha manfo sika wo ho e wasam jai ne ma bi na mutie nsem a ekoso be ma me hema bi so akasa e wo Ghana 1 TV nana sabia mu sabia nya do nana hema se wo wutie brechire dia won nsem aka no wan Ghana TV no ma me wan kasa sanko wachi na tie twene Jonas atam na wo di no eno na maka no se ono de wo na kokoduro a wo de odi atam na nana hema e wo wie sanka sa brechire ha ye nyina problems wo ha abrofo fa telephone ba afre enti wo apa kire se Ghana mpanimfo no ensama manfo ye kan me mama ka kire ensama me kan ti benti ye me anu agwaku ani mama anu ma aka bi bebere do ma hinkuro enye dan ama me akua di ya wote do ma nnuanom te wo na adwoa nne ni fie kura ye opposite kwa mama anu nua na adwoa enti ante masam da ensam na manfo be ka no eye ye nyina sabe minister fo na beguo no ya de ba busuafo wo manuafo wo mo enti elsabi wo na so obi aka ma me ba panyin wa betena se e be ka sa aburechi ha be fa atada aburechi se be fa telephone ye frɛ na omo ba be ye yati kuro ngai usuo asai ubu pipe kura na se wo ba furu wo ye na enkwa wo frɛ ye na no eye adwuma ade wo se be badana be ba ensuo ehiri wo fi adana be ba light dana be ba baabi na bibia se wo ho na ya de a emfa sebe oha wo wuo bi ma be ma 2-3 days bebe ba be yama ade a wo se jama fo ba support bebe ba abeye ne dana ade ama wo enti samoti aburochire ha bi na ade bi nkoyie na obi wa akokodwo so obeka empanimfo ma mo so na nsama ekoso wo Ghana no enye politicians efo etura ni beedi ade a ekoso nye kredum nkane ho enye dum so ade a so beedum nkane a enti chasa wo ya NDC no ya MPP ni a asem bia na esa wo gitum se ade no enye sa na esa MDC pura so ne bedum nkane enti no wa breko bedum nkane a mo de ho ye de ne ye kora no aba na nti o mampanyi do mama na kane no ye o ye adwuma electricity corporation na ne da bia bisa sa asem no me ka bisa sa asem se papa no de no ye adwuma electricity corporation na a wone de anya ni pa bia ma na meyi sa ansem na no da bi munya esa nya atwemene ma no alata kwahwa alata kwanye wo ho ye wo Babangida street ye wo Alaji Hwanhwani street Ghana street ben na sikani bia ye minister bia ye Ghana street ben ye babo obi di wo no ani kuro te se kuro do man kuro da ho no ebi ma de do be ye do man kuro street bia ba be di kuro ato eniema a ekoso ne ye mo mayanka na ahemfo no ene mo ministers no ahemfo no na wo se be kire mo se wo ba ade we ni me manfo ye hia enti bra be ye maye enti nanai wonti ensama mema no ne maaye ye ka no na ho ne benka sese ne ye pesa mo no mo yire be na ti sabe ye mu na otumfo se tumbo di na mbo mu ase otumfo se tutu ego bie na no kasenti wo pa kire se ebere ne nsuo no na esei no na otumfo no nti ene ne tse mpanimfo na mo ben no na de ahemfo na bebe ho na ba di diska di tiri benka ma papa ne nti sabe papa panimwo tiri ntua na mo ko hu nsuo bi ye da baabi wahu ade akora na ye ne nye enti mo nsoso na mo begina na odi di otumfu atam na mo begina obi kura ho a onte ye wotu na obi afra se na omo se obi adi otumfu atam munja sa nyi ye kire na mo yi ye kire no na mo kura de mo no mo kasati otumfu akora bi aka asem se be ba akora aka asem panyina nte a panyini die mante adentiri mo sane esoso gagum ene ye be kese no ne ye be yesente se de mo ka no na burekire ha de se bredi asa wo ga asa be soso nkwase asam so so nkwase asam so ka menne ga ma ban ko nyi mi ntum se nkwase asam na ga ma ya brofu ga ma police be so a e ya Ghana nka ben ka da prison se ya Ghana ka da prison ga de nipa pe so de be ye ben ka prison nda
enso dia ma ya ban so nkwase ya sam so so jimi sam so so Africa mentality so etu do wasem no kono hye no hu se wajima na a kire wo se wo ye foolish ahanye ukrum Africa eti eniema a ekoso no wo se ye nyina yetim de yadwene bom ne ye hu se ade no said asai na mo nkwan a ye befa so a ye be ye nie mo hwe sa bre niema a ekoso yade yadefo da hospital na obi atima wura ho na akwasesa nuro akwafa moja obi yare da hospital ni nsu oto na eso ni gudi pa ne so yakoka we ya ekuro da ho ensu ya nipa enum omo na muwa na enum na obi abe enya platform na abetena wo se yegusu ayeye wo ya wonyeye eti so obi okase ensuo ase woni kurom na se wo ye MP wo ye wo hene na se obi ka asem we ya eni se mo baba so so nsem we so ensem ahu hia bia mo nso so sesa asem a ya atem no mo ya no mo kana nsem kura otufo otemu da bia wo sa ahema na wo betena ho kasa se burechi ha enyina ne ma nkoyire wo ba burechi ha wo na ahema wate se obi asole se me kwoto ababa asala wo ba bi da eti fa burechi ha ntoto Ghana ho ye de ye te ha se nyame be ye busu ya wo fie no adom se de be ya ne ma betima koyie kakra ma mo kro ha bibi nkoyie amaame wo to no ho nkyere wo aburechi ha ene ma nkoyie abrofo na ne be nimba de wo ho nkyere wo na ahema eti asebi wo ho a enya sawo de wa na obatin se obi kasati otumfo nti wa bekasa asema obeka ye sebe mpra biasa emu etumi bi anim munja nsososo no akora na ka asem enye bata asem o kaso ye dokore enti wo de munyai nyame ya adom akora yi kura asem a wo kan no semo tie nsem ni nyina me first na me tie nsem ni nyina me fa ni message ni nyina tie ye no akora yi asem o di kankan ne first no se no mutie ya dia osese mo hu so otumfo ayi moto mo onka enso aka enti adenti ne ho ne dia mo mfa na fe duru se mo provoke ma na okeka nsem no na fe obi afa papa ni monyam fa papa panimu wahini mu a ni we beta no akasa enti otumfo no akasa enti mo no mo akasa enti mo de bubu ade wo ahina oti America wa bade afu ohina afu abode se mo oti America wo de otumfo de abu no de obu no munyina moti abreti ahini efo na sebe mpra biasa mo amabobo mo ho amodi no mo kura ahemfo na begu Ghana no edi embu ahemfo na befira busua ni ma be di ahene kura no abreti ahini amodi be edi bi ahini amowa ahemfo na mo gu abreti no modi no otumfo no ne agema baduru ma beti nkonwa kese so ne ahemfo ahodo no na nko via me na ma konwa beteti fie konwa so no de moti abreti ha ho ye ho kwa agrase ade ho apagapagya ho beti ho sesa agu ho no wakototon kapodi agumo nsa ne monane no sa tumi na moti abrete hedi no bekura be wate Ghana be wadade be edibi ade akoso na enye enti wuso MP a wuso wasole akotena radio station baby na mo no asema ewo samoka ema yehu hwe sa bre ye da so ti Ghana se Ghana school ede ben me nkasa free education ye o me dia me nkasa enye ti se wa wotie masam se wonte masamase a kanene free education no ni pa ko school park ya hwe referee ne ho a nkura ebo ball he park ya yebo so ball we MP minister ohina woti kuro no so ntu hu se school bi ti sei a mo ko ya be ebo ball wo ho eso tutu sei no mo be frɛ sɛ ohina wo sa kuro no o be frɛ sɛ school we headmaster kanen hu ye headmaster bi ko kuro bi so a ochia ohine a ewo kuro no enti nka suku kura ye sei no wuti nkoba na amane na suku ha kura sei ne ha ye nti area ye srewo ye de ade sredi obrawo this di owo ha yi wona ne nka adwuma we nyina no eya niama bi a wo hene bie na no ka minister ni tumi bia sei onkonkoka enkyere aban se onye enu nti ne ya kasa niama a yakosoro de sei ye nyina ye tenase ne ya kan ya dwene bom say antrasi ankan ya dwena mom na obi abeka ne de na obi abeyi echi obi abeka ne de na obi abeyi echi a enu ne da bia da so ti ABC no enu ne ya da so ti ABC ma ya meyi ano kan ne ya kɔ school no a me ka kira mo say they say no amount for make a distinction ne ba the scholarship akɔ secondary school no but say ahoto ni ho saa yes, I must have the COVID by any aboka, COVID by any aboka, COVID by a mobocano, COVID is to baby as a baby. It's a baby, and Africa from when they make a free, be gusua baby, be gusua baby.
to one and I am better now, no problem with British Kura also. Winnie problem. Eti ya can some na Baba Wofie na. Mama yanka sa samono. Esebu when this any pebi asoso. Obi abetena se aka na se sebe mprebiasa. Enyansa sama mekan. Me kasa kire benyansafo ba dwendwe ba so me nyansafo de do ma bentie. Ma mentina ha me ni obi ata menka me nwu obi ani mase. Eno ne Ghana fo mo pe. Na no so mre bi beso me de da bia me ka me se bi nyame aka kire me. Mre bi beso sa nkwase ase me nyina no. YouTube wura no ba block no. Ya be hwa manfo be sini ye tie nyansasem wi because eniam abehwe ni bebre ni brodi ni kra betena se hu se ensam na denti na obi ya de na obi ati ni pe bebre ni betie ni be hye. Enye MP wotena se asem bi na obi de beba what ma ye ade de de anya da korope nti no asem kra na obi be ka ni we ye fere kire driver fo ni MP ni driver fo ekon ewo UTV a program so hosi andaye ena na ye sei ena ye be ye sei ena sei eno bia mfaso ni so oman be ka so oman na ye hwan a oman no wo minister wo president wo MP ya ka so oman a ye nyina ya ka ho no ma mo nyina mutimi ya post wo na na me ka sa kokromoti we no sa Ghana for mo nhia nyansa wo mu kokromoti ho a wa hu 2024 sa Ghana for mo nhia nyansa wo mu kokromoti ho a na mo so de na wo se mo ankasa sebe mo da na mo no mo che mo ho we ene nwumre wu ne aba mama ka kire dwumadi a me ba ne sebe no be ka ne se ye di ye ho nkomo ene ma ekono enye enu nti mo ma ye ntena se na ye nhu afiri ahemfo president MP minister assemblyman temamufuo ye nyina wo bia fa na dwene ne ye ntoatoa ne ye kansa ni mum na ye papa no na sofo ne de se asofo pa begu Ghana de be ni hawo asofo begu Ghana no sebe beni hawo efiri sebe de be nya be ho awie eni ti anwumre no me de ame no be kasaye seminia tena se na wa kasa dwene wa brabom ansa na bibi no be ye obebie wa no akasa mpo a wa hu de obeka anwumre unu ya baba maka kire ni wasaka video ya sade maka kire no ni nyina awie a me papa pastor Dr. Istud Anaba wode mpa body better mechi me wonyame nti me wade me da se bye bye. Anybody that ever placed a curse on you, we remove the curse from you and place it on them. Anybody that ever built a trap for you, they fall in that trap. Anybody that ever dug a hole for you, may they fall in that hole themselves. In the name of the Lord Jesus Christ, no spirit of the enemy shall locate you. They will look for you and they can't find you.